Predstavljamo vam vrhunski smart televizor iz kompanije LG. Oznake 49UF8507 koji karakteriše dijagonala od 49 odnosno 123 cm, 4K rezolucija, LED IPS panel sa Edge tehnologijom osvjetljenja, Cinema 3D, novi i poboljšani WebOS 2.0 za jednostavnije korištenje smart opcija, zvučni sistem dizajniran od Harman Kardona, Magic Remote daljinski koji dobivate u paketu, kao i dvoje 3D naočale. Zdravo, ja sam Ferid. Dobrodošli na YouTube kanal kompanije Intec Computer and Technology. Danas vam predstavljamo Smart Ultra HD televizor iz kompanije LG. LG 49UF8507 krasi zaista ultra tanki dizajn. Okvirovi ekrana su minimalne veličine, te ih u većini slučajeva gotovo i da nećete primijetiti. Bez obzira da li ovaj TV postavili na zid ili TV stalak, uklopit će se u svaki interijer bez problema. Na stražnjoj strani televizora nalaze se dva RF ulaza, SCART, komponentni ulaz, digitalni audio izlaz, jedan HDMI priključak sa podrškom za 4K sadržaj pri 60 frame-ova u sekundi, LAN